ye bra edu jam fi bai abije mo fa video to so na yen kai ye ho kakra ye papa bi a wo ba ya sabi SOMPA FM stroke kakra okotena America okọ Germany okọ America na emi say oba Ghana no ba Ghana ni mu no na ochirem se wabenya yade e ma ne yire ne ma wa America ho ebusua se ne yire no ankoye bibie nim e ma wo koyade ohiamwa yede ne ma eja Amos Emma say no eja Amos nso ekura ni mu aha I video yi ya papa we ni e kana sem no nya boni mi pemwa mi yale ti so bi be hu mi mobo na wa boa me meje de na ya de ne ba ye den na wo yale ye fa hin ya de ba ye na isi a wo hura simu ya de chi mi no ebe se 2 years ni na me wa kwantu enti me ba ye uko akwantu musen ko tachiman uko temari uko mikro machim da abontudi ase krobe mu na akoye da woroma ma me pacho me di kan ko German German Hamburg ti kase ama me kiken wote ana wante do che no me free wache who is there me di be 7 years anti wante papa ya me ti makaka kakra na me say abon na me free wa asan kopie America ya botre ansa na wo beko abubetu kwa na wote ohi na mo Hamburg na Ghana ha na wote na me ti sanse ya papa na nkasa ofia na ye shoyi ye wi a ye fa kire na ye didi nkomo because ya papa odi asema bedan yen ya ye de na ma obi a wo hye no minini bedi nkomo busa ne said you start edro na pomtie na de enti potia me to me nsa friend wa ha no ye di nkomo na ajamfi ma na ho te sei pacho ye kakra oho ye pacho yo what start edro no pacho o start wanya be sei manya week na o hwe te sei koso be mic na kakra koso pa wa utunu se bibi koso kama pacho onyame mo a wate yes ahun to be ba why that's pa na no a oba ya ye din komo na mse enu achi no yanyinya course crofo wa America enso e wo interest wo case nim enti de edi kan me pese wada woro ma me busawo e bra na wo ne wo yire so yire frɛ na ama bada no po ba so wanka wa mo ne din wo ne wo yire amate no utu kotena wo ba bi a sebi na ni kunko prison eho so ne ko ya wade krata ai o ko ye o yesa patwa na re na ba ye no wanka o so wa musame oh se na ye di nkomo te no dia se utitu emra akotena sa wo ba no ho no ama ba ho ma utwa akotima no ema police ni crab police ni busa house ama se wo se papa yi uku no eno se ai sansa ma eba no de nkola mienu a wo ne wo ma wo no eba e no ka kire prosini ni se mene ne mampo nie na police ni ka kire ama se wusi wuku ni no se yemfa nko Ghana de ama me fa nkra ni kofi bibi se si ai no ko e no kre pacho na da na wo yire a wo ne neti na watu akọ ye nyina ni mabroche nkrata asem na watu akotena wo baaso wajatum emi de pa nyame hu mobo se wajatum bio enu si ye no na wodi abufuo ko fie ko se sa wo niam ase ne de ama na be ye kuranti hu ahi wo be kwa akotena sa wo ba no fie ande mpacho nye no kre wo ba Ghana na maton ka $8,000 edis kan breu pacho what is kan breu pacho de wo se anya no kre na de ne hon de anya no kre ama no ankasa no catch no bibia na me ye bia no onim enti no onim se eho no edan board me san ehwo me san metua oba na makowa no edan ka enti edu interview so ankoya de na
on person be kwa sign ma wan kwa ya de be agiro ne koda me koda yeah abrochire nkrata ayeye agire sebi uri ko wo mu ansa na abrochire fo mo mfre nka ngire ya ni SOMPA but who say wiase a wo ba ye da na oba wa fa ma mienu pe wan ka miensa me kam wo ka miensa etina cheso oba we ni ama na hwan ena ne me benya wo ba Ghana wo be fa no no wo mane we omo US wo mano yeah wonim se be 2 years ago aban age wo mano wo ya we yeah when was the last time out say amanka last year of frame ama wo yere ama freo enya no kre ama bodam ye hu ba bi wo kra wo US mo fa audio suni nguma na papa ntie yesere mo na ono antie na som laten pa ya ojemfi o mefa wonko sa amawu na se nya starting ne ho Mr. BJ mo nye production ni ye na ekrofo interest o case we mi pa mo cho bebre na mo start audio no mo mai na me de bia meka se sa amawu pa ya ojemfi o mefa wonko sa amawu na se sunsun etena se na etekasa o ewa so tekasa o mefa wonko waha waye bone kese bone a wo se wo de aya ama no ka kire radio station fo no muntie enipa wo ti wiase na wo ye bone na duru ba bia wo ka no kore na wapacha wo na nyankopon humobo no do bone a che wo ya wo jamfika no kore ya wo jamfika no kore kwan ya wo di ama fa so ka no kore ka no kore mo start beginning second tape na mo jamfi ka no kore e kira mansan no mu hu die ntia wo te sese ne ya wo te wo wa ye de wo ba Ghana wanko wabusuafo wotena akra sika wo de ba ye no de tena ankran e de raw draw so sa e na amasa di $8,000 be so wo so e na wo call so de raw draw so na inti yare ye bo wo no e na afa de wo kire se wo nim ba bia wo fie e na ye de wo koye e na ye de wo koye na se wo ye sa wo ye wo ho ne wabusuafo sa mo my school fees adenti na wo se obi ba na be hwe wo yare phone so aye pamuchew na voice na mo bo no enye no pamuchew bebre abusuafo ye bo ye humodi bebre se ye benya mfiti ase no na asem no yate ase ankasa na yetumi akoye nim bra na jamfi mama ye okasa wuni no pacho dani se friend na wo ya nim o se amadam fo no wuni ma madam fu bi o US friend na wo ya say bia buy na or father from ani wunti ni chire go say me nwanwa say na no a wo ba ye komo na edi ye basansem ibia no anu de aseti to mu ma wo wa se wa amoso tie no ho no ana ama aye style ama wa anye wa wo ba ye no wa anye anu de wa amoso edu jamfi ene ne cousin ba ko Ordeal pokukunadu ye nyina ne ye wo Columbus Ohio ha na ne ye nyina ya ye hu se nuanom na ya wadu kwan ya wode ama efa so no anu odin na ono so ya we na ema pe no eye too much ukoka o sinkrata na mentwa so ma ne short before ya ubeba ye do ubeba Ghana utu jaama eni oba wa wo miensa akotena ni wabeni apartment obi kire na oba ho no mo a police ba ye no o ka kire police fo say amani nkrata nti yemfa amanko Ghana police ni bisa ama say nti ukunu ni o say ai mi kunu ni me ma me ni omo me ne na wo omo nie ode nkola no koye enna wudidi na tempoto na police ni say nya hwe se ukunu ni na se de o ka say yemfa nko Ghana de a fa wo mana kofie enna ama benya accident wo kwan so wo ya we me bua ka kire wo mu enna ama benya accident wo frame ni opoku ye dimirika ye ko nche su ya enna ni ejinja okura na obesesa wo niam nyina enna wo ni oba no kotena ye ni kunu da prison ye bisa wo no wo se oye nkrata ma nti ye wo se wo ne netena
yɛte yɛ no amate yɛ no ne yɛde wokɔ Ghana ne nyinaa mu no wɔanwene ho adwene bɔne da bia no osu ɛna wo kaa wogya wo saa wo girlfriend ni fie no ɔtɔn kaa no instead so de kaa ne bɛhwɛ nkola mienu a wagya ama no me kura me ka kyerɛ no as no kura de ɔkaa de me ka kyerɛ sama fasikai fa hwɛ nkola yi na sɛ ya oni ha ɔsi da bi ya wɔ Ghana ne ho bɛkyerɛ no ntimi de bɛkɔ akoma no ɛna ɔno atu yɛ fee no ɔde $8,000 cash ɔde sɛnde wɔ Ghana ɛna ɔde rodros wɔ Accra ɛna ama sɔfa wɔ ha one day ɔfrɛ me ɛna me kɔɔ ɛna ɔsi vida esa sɛ me ne ya wɔ nkola nti ɔfrɛ na nka me pese me fa but me pese one ne ma ne kasa se de be ya nkola no mo fie o mo papa na o kasa wie a na ya o threaten me say o de me be ko aduro so ama bibia ye me so onim say oba ne de anyame aye na dom wanya ne krata nti no oba ma bibia ye no wa America ha mo no so ye de na ba Ghana no no nti ne ama ye de no ko Ghana e de na ama eye wo a nti ono no ama ye de ko Ghana wa chinchina no ma pe ene enyema wodi eye nipa enye papa nti no e na ko wie Ghana anche na ama bodam enti ka kire radio station ni nipa wo ho nyina se enye wo na wo de ama eko baabi ma ya bo amadam wo ma mienu na wo se ote wo no ma wo hwe wo no nti baabi anhwe wo mo enkola no aban be form yam se 3 years ago e na aban be form ama obi adopt nkola nti wo ni ma wo krom ha wo ma koye obi ma ama bodam yede ne call psychiatric hospital no woso onu maduro nti ye na si abonten ya hwehwe ama saa ye hu no be 2 years ni ye hu ama obi enim baabi ama wo ye chinchini shelter ye chinchini saa ye hu ama mi su ama ho enye bi nie because ama ye ni papa why ye bone papa why ya de ama na ye ya etimodin ama bodam ama ye bodam fo yaw jamfidie na amade yewo yaw jamfi ama hwe no aduane ma wudi na de ye ma rehu ba kokora ne se obi koshi ase ne ma no ewo ye de aban de beje wo mfoforo no obi ye adwuma wo Ghana ni bi ye adwuma wo ho ne baba ne soma be ma ne de na adwene mu ye na yi kakra ne baba ne soma ne se osere no okohwe ne ma me no ka che because amade fie aduane na tete nkola ne nti no mu ntimi ni abrofo aduane no mo de ma o ka che se komode no ekomode wo mu no mro mo aduane o ye den no akomo mo aduane ama bodam ye ni baabi nkola yi wo ukọ wa ye se ye ma wo hwe yaw jamfi wa ye bone wo de wo pa ahoto na wa pa yaresa ama bodam wa yira eti sa wo mama baba ka wo so ho beto wa ye bone yaw jamfi wa hauma ahama enunti na wo tisa no enunti na wo tisa yaw jamfi ama nwene wo adwene bone ono ko wia no anu aduane amodi ohwe wo ma e ka ho enso na woni nyina na obi ani nkrata yaw jamfi adai na me de bia meka se sa ma ewu pa yaw jamfi o mefa wo nko sa ama ewu na se sunsun etena se na etekasa e wa so tekasa o mefa wo nko wa ye bone kese bone a wo se wo de aya ama no ka kire radio station fo no muntie enipa wo ti wiase na wo ye bone na eduru baabi a wo ka no kore na wa pa chewo na Nyankopon humobo no do bone a chewo ya wo jamfi ka no kore kwan a wo de ama fa so ka no kore ya jamfi ka no kore e kira mansan no mu hu de enti a wo te sese ne ya wo tie wa ye do ba Ghana wa nko wabusuafo wotena Accra sika wo de ba ye no de tena ankran e de road draw so saa e na amasa de $8,000 be so wo so e na wo ko so de road draw so na nti yare ye bo wo no e na afa de wo kire se unim ba bia wo ha na yemfi ma ewi ase wo nobody is above reproach ya die bi enra ebi ene no wo bekasa me ba me kasem bi a wo ena ka de kro no wonye wo se last year ono yiri ameya kasa
per Ordeal so chesa we wabodam be 2 years cry you no na last year no ne kasa wa last year me kasa any 1 year mpo me wo ho na me ama efre me say why boni na am say ama onye boni bia wo yiri ama yes wabodam yi pacho IBJ mo nyasem gbenya maami a wo ya na mo fa phone ma na nka mo frɛ no ma yɛn na ya weda wo yira anytime wo frɛ wa ma yɛ timi a frɛ ne senka wo mo kroma ni agi because yesi ye hu no abi de fa phone ma na minyi number na ma na wo mo frɛ me na bra ya ukasa me ni tie nya no na na ni so hye kakra no wabodam oh no nyam bodam but me ni kasa da no last year me ami hu say wabodam obi a wabodam ni tumi fa phone frɛ o frɛ me braya oh braya me ntwantro oni mi number that time na me use number foforo SOMPA mo ha na me didi mpo ana o frɛ me na me gya aduan ni di say this number no phone so ama number phone kura asay anya adwuma bi na jamfi say wo payare sa wo mam ti no kore ena be me wado minim sa me ntwantro da me count 9 me kan we metima ahwe bibia mahwe bia me seopa na ye den na utumi tukotra wo ba so sa ma wo ba ye yiri $8,000 crab brown so ba ya yebusa so be yi mane wo si da bi e me ye nyina ye horo ma mi sa no wabre $8,000 bra ya me ba ya no and e wanka me kan ba pia wa ma Mary me ka chemo so we yiri bro $8,000 and am kan say me dey akwantuo ya scanning ya hye sa Mr. Wa minchantro media de ni yie mu ne ye pe se wa hoden ne ye pe nti ye pesa no kura ye adwuma na wo ba no kura bi e wo mu aka na ni panye mu gidie ne yeso ya fachire enti asemu ye sesi Columbus Ohio mebo a patwan ti ado America fo amu we bia mu tie mu nyina mu frɛ saa ma no wote asemu amu nimu no awo ya ye boy homoden si ebenya wo ya na yene ne edi enkomo eti ye den na wo kotena fie wo mdo ba Ghana no braya o say yenya wo ya good hello awo ya hello ye we dia kafra wada na mother kafra so for mami ni SOMPA TV ena ne ye program no na bra ya wadu jamfi ba no se last year ama ne kura friend wo phone so apa ne chew se waye ne bone ama ya ye se waye se last year wa friend no kura bi wo mo ba pa no de minim but men kai sa ama friend wa and de minim because na ama kura no time na o person ne man kasa because o so on person ne man be fit omo papa nti but na of rare no kasa wi a na no ji phone na ya o jan fit threaten say kwan bi a obefa so a ono so bi be no America am ye de na baga na ha no babra ye busa ne se onimu no awoya mi busa ne se onimu wo se onimu o se oni me vida braje blaya wonimu wo se friend vida aminim no wonimu no wonimu se o dia o ya wonimu se o yira danfo no aminim ba ti asema sister yi kan Ordeal so boa na ya ba oboa yes onima asem ni mu nukra wo mu bia man vida wo se wo boa o wada woroma ya janfi na adentina me ya janfi ti ti wo se me boa se asema me kan ye no enya nokore entro na me die gu so entro me sewa woni Brian so atese entintina ba bia wonim na won keka me ho nsem me sewa ma me nwe me ho mpaucho me so tina ba bia minim anya nokre ensam emfa anya nokre ada na wotwa nto kire me eto me so enti Brian wo wa say no wa kwa ko fo ba bia wo
new ebony apartments na kotra sen krata SOMPA FM. And I no cre me kofa obasa but na yen krata asem wan to wunim yen krata na me pe so what I say asamu amekaye asamu amekaye no ye bisa wo se en krata asem me kai say wo se en krata enti ye bisa wo se en krata enti na okotena wo saa na me so mekae nti o ka se me di trot so a me nti wase na me so no na me ni ama ye close me calling time all the time onya pon unye ni close friend o juma pe na me calling time aha enti dia me ka no onu aka se ne friend me ka kire me say what threaten na me se ni ama sesa wo number me na me ka kire ne so on sesa ne number so what I say Yenina ye tie SOMPA. Sister Vida besi na ama no munya hu ba bi owo. Ye hu ama. Na ni ku yin so se last year ama ya frɛ no pa ni chewi. E wa kakra ne so de mu awere mu. Enye no kure because na unim asem no ama timi so what I say no otimi ni yen edi nkomo beginning no otimi ni mi di nkomo but asena the sense so but for the past over a year you know we had an psychiatric home someone beji nkola no and call psychiatric home and almost say a drum man a draw no and almost so yi ni to abonten a oma kahwe anchiro bia say ja omu nim obi ase yenom no ye wo honom a obetimi akontate ye and na free honom no ye hu amabiem SOMPA FM. Odi ne yedi madanse Millicent onu na ji enkwala no enti se ma Vida nkra no we enkwala na baya ji omu dada kra de the beginning na ama eniema ne kasa mu ni ye bi nsisi kwan mu no or Nicola winter time on Nicola no dem on tuabeo because on timi nya adwuma kwa adwuma no kaskasa no ma hu se na adwene nya ntini yayi na di enti no on tuabeo bia wo ho no apartment on tuabeo ye twa electric mu winter awo pa e no Nicola ne se dem omo try say omo be man Nicola na pie but amasi omo kwa so omo pie enti na wo se children's services are no more free. Eti omo free children's services no. E no mo say ama adwene nye. E no mo gye nkola no. E free ne nsem. E de nkola no ko e. Ban ne gye o ma enye it say wo benye omo back. E no mo de nkola no ko e. E na amato aso tena ho kakra. Ansa na e kire no mo say da bi. Ono so ba bi e ko na nya papa. Ene e be fa ma psychiatric home. Aha. Yo, Aunt Vida yedase bebre ya hawadaji. Yo. Enti papa na chese se de asem ne keka kro no. Wo ma oni o mkasa enya sen. Oh. Krande me. Wo me yes lesbian fo bi kra na adopt o munim. Me ti o mka che. Wonim se lesbian partners bi na adopt o man. Minim de. Wonim. David. Yo, ma Mary, monte ho. Na djuma we di odi ba ye nyanto ye hu adwuma cause ne pesi ye hu de ewom se oba to me $8,000 brewo na no de atikoto mu na fe se oba ikura bodama yire mfie mienu besi ne ye hu ba bia maami so ote ate oso wawu na busuafo ni yo mama bodam ne de enchesa yo because me ankasa no me na kasa last year last 1 year na woni so abodam so ba no de wa amoso so o musame na me meda unu sa wo yira abodam me meda unu ti ma se meja yawo enya dambo na de say why hallucinated obi ayi na si abonten wo psychiatric home broni be ka se wo mo odam ko be na si na ba ja yawo ni no oye no entia hold on